Kamila. Welcome back to my YouTube channel. Kaway kayo guys. So for today's video guys, nandito kami sa Adriano Beach Resort dahil meron kaming family day. So yun, dahil walang kuryente, shoutout to Meko. Kanisang babies, pipili kami dun sa right, game! Sino muna? Walang trial. Sino mauna? Sino mauna? So, ang mauna ay si Kitel. Bakit ka nagkatrasan? Si Kitel, si Kayan, si Shelo, si Dexter, si Camila, saka si Sir Denver. Ako ba muna? Okay, game! Pili lang number. 5 seconds lang ha. 1 to 15. 5 seconds. 5. Halo. Halo. Halo! Hindi ko alam yung Blacksit! Halo! Agaro siya na. Sira! Halo! Sige, counted na. Kayo parang 2. low. Ice! Ashide. 5! 4! 3! 2! Capacity! 5! 3! 2! 1! NANI?! Number 15! Pwede. Tayo pwede! Laptop mo! Pero di nadahana! 12. Isayaw. Isaya! Alright, 14 daw. Bawal siya. 5! 4! Bawal na gamot. Bawal dyan. Bawal na gamit yan. Okay, ganun. Stop. 5! 4! 3! Don't stop me. Geography. Ayan na. 5! 4! 3! 2! Mama! 1! Yan na naman tayo. Number 1. Creative. 5! 4! 2! Never. Oh, never! Never again. Wait a minute. Dangerous. Umaga. Ano mo kaganda? Pag-agising. Kapalit.
4, 3, 2, 1! Number 2, saan? Saan daw? Saan ako? 5, 4, 3, 2, 1! For I. Ay. I need you! Bakit? Bakit ka ba nagawa? Nasaktan ka ba? Five. 5, gabi. Ganyan lagi. Gabi. Tomorrow. 5. Bukas. Give. Give. 5, 4, 3. Nag-gifting biglang nag-gifting. Next. Rainbow. Rainbow. 5, 4, 3. Ayaw na. Six, dance. Saan dito? Dance. Din eh. Dance, baby. 5, 3, 2, flowers. 5, 4. Siguro yan. Go. RJ. Number 2. 1. Wala pa madali lang. Next. Jay. Oh, RJ. Day. Day. 1. One day. Oh. Hindi ba bago sa dyan eh? Yan dalawa Ano ka? Next. Sing. Sing! 1, 0, 1, 1. Tama kayo ko dito. Wala akong alam na kanta, hindi ko naman alam na rin mo Ground. Round! Kasi yung kapabasa na. 4, ground! 3, 2, 6, hands. Hands. hands! I have two! Para yung kata natin mapunta sa elementary! Bakit lumikdang sa iyo? Ikaw naman. Ikaw na. 1 to 6. Muntik. Bahay! Bubo! Kahit muntik! Abaw. Di, mountain. 5, 4, 3, 2, 1. Sunshine. 1, 4, 3, 2, 1. My only sunshine. Kahit.
Kahit konti ang halaman doon. Kahit munti ang halaman. 6 hindi ako nabot. Lip. 5, 4, 3, 2, 1. Na! Nick, ikaw, ilaw. Ilaw. 5, 4, 3, 2, 1. Ilaw, gabi! Ilaw, gabi! Ang bakit ang ilaw, gabi na yun? Ko. Ko? Ko? Ko. Kasing ko talaga? 3! Tagsin. Sir Denver, dilim. 5, 4, Liwanag sa atin. Wala nagkaturuan yung mga. okay, manalo. Okay. Kay RJ, root. Ha? Root. Para naman tayo dito nagkasama. 5, 4, 3, 2, 1. Kaya ano, yung Philippine Geography. Ayan guys, thank you so much guys for watching my video and don't forget to subscribe, like, and comment! Iguana! Iguana! 1, 2.